Hei te pōnei ka tū te hui whakanui I ngā ihu manea ara tāngata krewa pēnei iau nei. E ki ana ko te Amorangi Māori Academic Excellence Awards ki te whare wānanga o Waikato. I kōrero tahi a te karere ki tētahi wahine ka whakanuia ki te hui huinga nei. Koe ne ke noa atu I te toru te kautau e takahi ana I te huarahi o te mātauranga. E ai ki te kōrero, te manu e kai ana I te miro, nōna te ngahere. Te manu e kai ana I te mātauranga, nōna te ao. E kore he huarahi I tū atu I tērā o te mātauranga mo tēnei uri o Ngāti Porou, Ngāti Awa me Tūhoe. When I first started, would have been 1971 or 2 or something like that, a long time ago. Hei te pōnei, ka ea ētahi o ngā wawata, ka whakanui a te ōrongongonui ki te tohu kairangi. E hara I te huarahi māma, engari he pā heke heke ke. I grew up in a house that had no electricity. It had no running water. That was our reality, was that, you know, we didn't grow up with a lot, so sacrifice was sort of common. Mei kore ngā āwhina me ngā aki ato ona whāia. My mother had great dreams for all of her children. She raised us as a single parent, and her dream was that we would all achieve in education. Ki roto I te tohu mātauranga, ka kitea te wāriu o au namahi. It's a big message. Your pay goes up. Every time you get a qualification, your pay goes up. Hei tā te ōrongongonui, kei roto I te hinengaroa no o tēnā, te kaha ki te whai I tēnei huarahi. Because it's your passion that will actually get you through. Hei tāna anō, mena kore he whatu manoa, e kore e tāia. He ta gardener, te karere.